Kita lanjut ke acara selanjutnya, yakni pembacaan doa. Namun sekali lagi, sebelum ramah pertama dimulai ataupun setelah pembacaan doa, dalam pengambilan bacaan atau pas bacaan ini ojo royoan ya, mohon tertib, jaga nama baik desa Pager Mumbu. Pun langsung saja untuk pembacaan doa akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Irfandi. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Sekarang turun. Oke. Namun sebelum pembacaan doa akan dilanjutkan, saya sebagai pengawal pengatur acara awal hingga akhir acara, apabila ada salah-salah kata maupun salah perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mewakili seluruh pihak panitia dan juga Desa Pager Mumbu, apabila ada kurang cukupnya tempat dan juga fasilitas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, Pak. Billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Irfandi kami persilakan. Kasih jen aku foto. Jen ngadep ngalor. Oh iya. Ya aku kasih jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua tamu ingkang tansah kita muliakan, dumateng masyarakat Desa Pager Mumbu dan tamu-tamu dari desa lainnya ingkang tansah kita hormati. Saderipun kula doa ngapunten sing kathah, acaranipun sampun siap semuanya, sampun siap sedaya. Kraton sampun siap. Donga terakhir saderipun donga kula nyampaiaken hajat panjenengan inggih menika ngadalaken tumpeng sing kados mekaten, kersane mangke hajat panjenengan niki dikabulaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Dadi keikhlasan panjenengan saking dalem menuju desa untuk bersedekah. Lah mangke perhatian perhatosan nggih, mangke sak manut doa monggo ditedha bareng-bareng. Sampun ngantos bubar rumiyin selagi bacaan iki durung entek saged. Ini kok umpama sampeyan wis parek dibagi kancane dumono. Lah sing wonten golongan niku wonten pun royoan. Ini gak royoan tapi ngerti yo ambek dulur-dulure. Matur suwun. Monggo ditungani nggih. Ila hadratin nabiyina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi baitul kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa thumma jamil awliyatisah jamin auliyaillah zaman sohibul wilayah Pager Mumbu Bedet, khususon babu dari suci alas buat bacanan bahasa penuh baca matin baca lutin bakal luka kawasan Jekolono Banoyo Basaid Mustafa Bamu Ta'alim wajami il ahlina wa alikum ghafaradunu bahum syaulillahi lana lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan bil khusus hajat kula panjenengan, hajati masyarakat desa Kerngombo, ya Allah panjenengan paringi kabul ya Allah hajatipun, paringi makmur desanipun dados desa ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur, ditebakan barat musibah ya Allah lan ridha panjenengan ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat taqdir nabiy jami'il hajat ya Allah wa tudarina biha min jami'il sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha salihal jamil khairat fil hayatil mamat ya Allah. Allahumma firana bihi wa walidina warhamhu kama rabbayana shighara jami' masyayikhina wa limu'allimina wa li jami'il mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya qatil hajat inti hajatina hajat man hadara fi hadzal majlis wa jami' ahli qariyatina ya Allah. Pakrumu hajatan makbul ya rafi'at darajat, panjenengan angkat ya derajat kula lan derajatin masyarakat desa kula dika ya Allah yang hadir ya Allah. Derajat ingkang luhur ya kabian wimat ya Allah, panjenengan kapan kebutuhanipun ya Allah kang sang ibadah teng panjenengan ya muhila musilat ya dagang kalian ya Allah, panjenengan ingkang tolak balak, panjenengan tolak balak desa kula ya Allah. Madinatus Sidarjo ya Allah, keranten badhe kakon hajat menika agung ya Allah, kangge memilih pemimpin ya Allah, panjenengan tepi balak musibah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas Sailin, nas'aluka ya Allah selamat di dunia dan akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak para Pak Kadis, Pak Kapolsek barangkali mau nyicip hidangan, monggo Bapak Balingga, monggo. Ayo panitia, oke. Oh, ayo. Monggo Pak, Bu, barangkali mau nyicip hidangannya, monggo.